Good morning, my dear friends. Ngasidi may mafam da nungaraba koigi training program amagi matang da pudun luxury training program asigi maming di the Axis Bank Quality Assurance Certification Program kawe. Hariba training program asigi kana base karino aduga training program ase kana na koigi tawuya gani aduga training se lor matungda kari thabak karamba grade ta thabak join tawgani aduga tawgudar thabak na karino habdo ai sugaina dum hajirake training program ase akoi gi ahambada koi gi training program ase kana yawu ya gada ge do hajirake haiba training program ase koina 2021 dagina 23 bu ki manung da leiba hai tare ko 21 dagina 23 bu ki manung da graduation loiba mi singna thaba ya gani haiba graduation loiba mi sing je karam stream dagi lakpo ideno haraga di BSc science ko VCA BTech ko MSc MCA MTech sida laiba sida graduation logi ba kangu natraga sida master logi ba kangu singsina 2021 dagina 23 buki manungda ko hariba stream sida master logi ba kangu singna thaba yagani tawtabu hariba candidate sing ase koina class 10 12 amsung hariba mokhoi khon tamiba graduation da koi mokhoi marks che 60% di yogodavani ko almai lai ha tare aduga mokhoi gi job location se ko Mumbai de pirakan ha tare thabak se training se lor matungda tabak posting se Mumbai de pirakani aduga mokhoi program course se adi ngasai gi thabak se tawma tamda training private bank oibini na ko training tawbo gi damukta paisa kam sangani harga di paisa se 1,25,000 to 1,25,000 sangani hatar aduga GST gi 18 plus amsu yawani tawtabu koina loan longning balai raga di ko bank na loan adum pigin hatre loan option se available oigani koina isana self funded tawge har su yare aduga bank te gi loan lawraga training se tawge har su yare ko duga training tawbagi sumaina ko gi form nung thousand bagi magi fee se application fees na lupa chani yankai wagine hatare ko aduga magi selection process se kamaina sigi exam se kamai thagani magi procedure kamai tawgona habda hajirake magi procedure se hamda application form angkak Axis Bank career de sanga ko application form angkak thousand gani matung da mkhoi gi assessment hatare ko exam thagani exam se ko lor matung da exam se da ko gi qualified of students sing se makoi gi waina interview pham gani hatare interview se lor matung da provisional offer letter ama akoi gi email da lakani hariba provisional offer letter sida koina join tawgodaba date duga training hogodaba date nung se loi hapa ne hatare ko adulor matung da koina training tawgone adu matang se kanam haija hoge training se koina Manipal Academy de chape mathau ta de moi program sing matung ne di training se isagi laptop na traga tablet amada training program se dum yawi longsa pire online training oire ko aduna training se 45 days tawgani koi online da yum de leram tawgani hatare ko aduga training se lor matung da koina Axis Bank de join tawgani the Axis Bank de join taw se kadi wona join tawgani haraga di koina Axis Bank ki deputy manager wona join tawgani hatare IT department da ko IT department deputy manager wona join tawgani aduga training program asigi duration se koina numit ni fungani oini hatare ko aduga salary hatare training se lor matung da age thagi natraga chahi ki package se ka organi haraga di sahi ki annual package se ka organi haraga di gross CTC da 6.4 lakhs per annum oi hatare ko sahi gi wena lupa lakh taruk ka lupa lising ni fu se masi oigani hatare mai leire ado maya masigi program se kanai khale duna 2021 dagina 23 buki manung da koigi BSc VCA BTech ko MCA roibasing 1000 bi ho aduga kurong sa base lawui ho aduga hariba training program asigi magi link su ai hapseram ge ai gi makha da ko description da ma'am sanga check to biyo aduga koi interest lebasing masi 1000 biyo aduga dum koigi sum thabak to honing balai raga de atare ko asigi video se